Ja uste najurili. Ma žuri se. Pod vas ljudi beže kao da ste zaraženi. A kako vam je to poslovanje? Sve što sam ja animirala preko malog ekrana, perspektiva i to, vi ovdje kao da motkom dočekujete. Ma žuri se, žena, bre. A tako se ljudi žure kada neko hoće da ih bije. Aj, neka je hoštaplerka. Hoštaplerka, vama su svi hoštapleri. Kogod nije golja, za vas je hoštapler. Od kog mislite da uzmemo pare? Od penzionera? Niste u stanju, vi niste u stanju ni za ovu kafu da zaradite. Ovakvu neću da pijem ni džabe, jer se ovako služi kafa. A što da vas služim? Što da vas služim? Zašto da vas služim? Vi dolazite ovdje prgavi, samo se svađate sa strankama, to možete i bez kafe. Hoćete, molim vas, da odnesete ovo? Naravno da hoću. I ovaj prsten odnesete. Koji prsten? I to vama ispalo. Da vidim. Goluboviću, kad bi ja ovako prstenje nosila, Boga mi ne bi smjela u autobus da uđem. Odmah bi mi odgrizli prst, pa je li ovo njoj ispalo? Pa ako nije vama. Kakvu ste vi stranku najurili.